Assalamualaikum and welcome back to my video sharing. So apa khabar you all? So aku doakan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang mengenai satu font yang baru saja dilancarkan oleh pihak Apple sendiri lah. So iPhone ni dinamakan iPhone 17e lah. By the way, disclaimer awal-awal lah, aku punya sharing ni is all about apa yang aku nampak dekat website ni, and aku punya sharing ni is all about my personal opinion saja, and tujuan aku membuat this video semata-mata untuk sharing dengan korang mengenai latest iPhone yang baru saja dilancarkan lah. So dalam video ni aku akan cerita dengan korang mengenai apakah advantages, apakah kelebihan yang ada pada this phone, apakah kekurangan yang kita boleh nampak lah. So mana yang bagus korang boleh ambil, mana yang tak bagus tu korang boleh skip sajalah. Okay guys, untuk beritahu korang this iPhone 17e ni, so bagi aku sendiri, E ni maksudnya ekonomi lah. Maksudnya bila kita dah bercakap mengenai ekonomi, maksudnya of course lah pasti akan ada feature-features yang bagus yang ada pada previous iPhone 17 line up. Akan ada benda-benda yang akan dibuang oleh pihak Apple tu sendiri lah. Sebab of course lah nak menjimatkan tu kan, betul tak? Nama pun 17e kan, E for ekonomi kan. Tapi dalam dia punya ekonomi tu, of course, in term of penjimatan, kita akan dapat harga yang lebih murah. So, jom kita tengok serba sedikit apakah ciri-ciri yang ada pada this iPhone 17e ni. Korang mana tahu korang yang tengah nak start survey mencari iPhone 17 kah, or nak start mencari nak upgrade daripada previous iPhone kan, korang siapa yang masih guna iPhone 10 kah, iPhone 11 kah. So, mana tahu korang sekarang ni korang tergerak hati kan nak membeli this iPhone 17e lah. Nama pun 17e, so harga pun mungkin lebih murah. Of course lebih murah daripada yang line up premium iPhone 17. Jom kita tengok apakah features yang terdapat pada this iPhone lah. So segala information yang aku share dengan korang boleh baca sendiri. Korang boleh refer dekat apple.com lah. Malaysia punya Apple punya website lah. Okay, jom kita tengok. So kita cerita sepintas lalu lah mengenai this iPhone 17e. So kalau tengok sini ke iPhone 17e feature stack value pack. So dia dekat sini feature dia banyak tapi dia punya harga berpatutan lah. So this is dia punya design nanti special, tak ada special sangat. Dia akan sama dengan yang iPhone 17e lah, 17 yang biasa tu lah. Okay, jom kita tengok lagi. Alright. So harga untuk this iPhone 17e bermula pada 2999 lah, maksudnya 3K lah. So untuk pengguna di Malaysia, you all boleh beli this iPhone 17e ni in case korang nak beli pada 11 Mac lah. So tak lama lagi lah, dalam seminggu lebih lah macam tu lah. Okay guys, jom kita tengok apakah yang kita akan dapat bila kita membeli this iPhone 17e ni lah. So kita tik explore. So jom first kali kita tengok apakah yang dia offer. So of course, okay, first of all is dia punya design, dia punya ketahanan. Built to last, durable ceramic, shield to front with 3 kali better scratch resistant. Jadi untuk ketahanan lah, especially dia punya body lah. And of course dia punya ni ceramic shield ni untuk ketahanan in terms of scratch lah. So siapa yang menggunakan this iPhone untuk yang lasak, so should be no problem lah. Tapi macam biasa guys, kalau kita nak beli iPhone mana-mana smartphone lah, kita biasanya kita akan pasang extra dia punya safety lah in terms of tempered glass dan sebagainya. Bagi aku, this one the feature is very good dah lah. Okay, next one is so long battery life, fast charging with USB Type-C. So untuk pengetahuan korang, iPhone ni menggunakan Type-C and now with MagSafe 2. Maksudnya korang boleh gunakan yang magnetic punya charging dekat bahagian belakang tu. Okay, yang ni tak ada special sangat bagi aku, biasa saja. Okay, dia punya kamera dia menggunakan 48 megapixel vision camera, next generation portrait. And dia punya storage dia bermula daripada 256GB lah sampai ke 512GB lah. So maksudnya sekarang ni phone-phone yang baru dia akan start dengan 256GB lah. Tapi bagi aku 256GB ni sangat-sangat penting kan, sebab kita tahu sekarang kita nak ambil gambar yang cantik, video apatah lagi video yang cantik kan, video 4K
semuanya akan membabitkan dia punya sizing is gig lah. So memang kalau nak gunakan 128GB tu macam tak berapa betul lah, tak berapa sesuai lah, cepat saja penuh. So dengan adanya di starting 256GB, in term of storage sangat-sangat worth lah. Okay, the next one is of course in term of processor, dia menggunakan latest generation A19 chip, powerful AAA gaming and 4K streaming and more. So maksudnya tak ada issue in term of dia punya chipset lah, menggunakan chipset yang paling latest lah. Okay, next one. Okay, dia punya operating system dia menggunakan latest iOS 26 and Apple Intelligence lah. So effortlessly helpful everyday lah. So yang ni korang boleh explore sendiri lah in term of dia punya iOS lah. So dia punya this one chipset dia dah gunakan paling latest. This is the camera and storage. This one is dia punya battery charging, and this one is dia punya design lah. So dia menggunakan satu kamera sajalah dekat belakang. Compare tu kalau kita beli iPhone 17 yang besar, dia akan gunakan dua. So this one sebab dia ekonomi kan, so dia gunakan satu kamera saja. Right, jom kita scroll down lagi. Kita tengok. So value pack, say hello to a goodbye. iPhone 17e comes with many of the same great features as iPhone 17. Maksudnya dekat sini features dia banyak almost sama lah dengan iPhone 17 lah. Of course lah akan ada feature-features yang bagus, memang tak ada pada iPhone 17e lah sebab dia ekonomi punya iPhone kan. So kita perlu faham dia punya konsep tu lah. At a wallet friendly price, harga mampu milik, packed with same enhanced crash resistant of Ceramic Shield 2, latest gen A19 chip, this one dia punya processor, and 48 megapixel fusion camera, this one camera, and fast MagSafe for wireless charging, USB-C and storage. Yang ni bermula pada 256GB. So this is the design, nothing special, biasa-biasa saja bagi aku. So durable design to go to the distance. Okay. This one kita scroll down. So beautiful and built to stay that way. iPhone 17e is a design with a durable. Yang ni korang boleh baca sendiri lah. Dia punya features ceramic shield. So biasa saja bagi aku. So 3 kali better scratch resistant. Okay. So this one, tadi aku cerita korang untuk charging. iPhone 17e enables wireless charging up to 15 watt compared to 7.5 watt with maksudnya previous model of 16e menggunakan 7.5. So dia punya sekali ganda lah, maksudnya lebih laju lah dia punya charging lah. So for those siapa yang mencari iPhone yang laju, mungkin 17e ni sesuai untuk korang lah. That means when you need to charge it easy, convenient and fast. Okay. Next one is stunning display. So dia punya display is 6.1 inch Super Retina XDR display, makes photo pop with color and text sharp and easy to read. So Apple, iPhone, iPad and everything dia punya Apple line up, most of them dia punya display memang superb lah guys. So ini semua kita sedia maklum lah. So Face ID macam biasa kita boleh unlock menggunakan Face ID. So action button, dia ada action button lah for this iPhone. Yang ni iPhone latest semua ada this shortcut button lah, and dia boleh customize lah. Kita boleh tukar apakah setting yang kita nak. So next one, in term of coloring, iPhone 17e comes with 3 beautiful color. So choose timeless black, white and new blushy wolf. So pink, so ada warna pink. Siapa peminat pink, mungkin korang suka dengan this kind of color. So performance and battery life, blast and last. So thanks to A19 chip, so of course lah dengan A19 chip, so bila chip lebih power, maksudnya dekat sini penjimatan bateri kita boleh dapat lah. So the same generation that power of the iPhone 17 line up, iPhone 17e has next level power, performance that make everything you do feel fast and fluid. Now and 4 years to come, maksudnya dekat sini bagi aku mungkin 6 tahun, 7 tahun macam tu lah, sehingga dia tak dapat update lagi dia punya iOS lah. The C1X modem is up to 2 kali lebih laju, faster than the C1 modem in iPhone 16e. Yang ni untuk connectivity.
Together with A19, it makes all things you love for streaming and AAA gaming lah. So sampai kaki game, there should be no issue lah. So maksudnya dekat sini dia punya processor ni boleh support latest game lah. And with the leading power efficiency of Apple Silicon and great battery capacity, iPhone 17e get long battery life. Yang ni kita nak bateri yang lama, so 26 jam boleh main video, bagus maksudnya dekat sini okey. And charging 50% charge in 30 minutes. Yang ni thanks to dia punya fast charging lah. So kalau dikomparekan dengan iPhone 11 dekat sini dia nyatakan 2 kali faster in term of CPU. So 2.2 kali faster GPU and 9 jam lebih in term of battery saving lah untuk video playback. So kamera dia bagi 48 megapixel vision camera, perfect for your portraits. Okay, the versatile 48 megapixel vision camera on iPhone 17 has the capability of 2 advanced camera in one. So you can capture super high resolution photo and cinema worth 4K video with exceptional details, or use the 2 kali telephoto to zoom. So maksudnya dekat sini gambar yang kita semua tahu bila iPhone kan memang dia punya gambar and video sangat-sangat cantik lah compared to another smartphone lah. This one kita perlu terima dia punya kenyataan lah. So next generation portrait, capture the moment in photo, turn them into beautiful portrait. Okay, by adding background. Yang ni kalau korang berminat in term of ambil gambar, so 2 kali telephoto. Alright, kita boleh adjust kat sini. So clean up, remove unwanted distraction. Maksudnya dekat sini kita boleh buang background in case kita ada ambil gambar. Kita boleh, kalau kita nak remove kah, kita ada feature this one lah. So low light and night mode. Yang ni bagi aku sangat penting. Kalau sampai nak ambil gambar masa dekat low light atau waktu malam, so dia ada this feature sangat penting lah untuk latest phone sekarang, and even action camera semua ada this kind of features lah supaya kita dapat ambil gambar and video yang lebih cantik. And last but not least, 4K video lah. Of course, they support 4K 60 frame per second with Dolby Vision with automatic and with noise reduction lah. So yang ni sangat penting kalau kita nak ambil video and gambar lah. So in term of yang ni korang boleh baca sendiri. So dia punya penceritaan kat sini is 256GB lah. Dia punya starting storage untuk kita menyimpan gambar-gambar dan video 4K yang banyak lah. Okay, penting. So dia punya max capacity for this iPhone 17 is 512GB lah. So all in the family, all the must have, all on iPhone. Maksudnya dekat sini dia punya features lah. So this is dia punya features. Alright, dia punya iOS 26 tadi. Okay, the latest iPhone model come with lot of love, fast, secure connection and Wi-Fi. So in terms of Wi-Fi connection, 5G connectivity and eSIM dia maksudnya lebih laju lah, lebih better lah. Okay, connectivity, peace of mind in your pocket. Yang ni untuk connectivity ada eSIM, cross detection, universal standard, Find My. Ni korang boleh baca sendiri. iOS, ni korang boleh baca sendiri. So worth the upgrade, you will love it. A few ways iPhone 17 gives you more. Okay, select an iPhone to compare. Okay, this one dia compare dengan iPhone 11. iPhone 11 masuk last 5 years, 6 years lah. So this is dia punya comparison lah. 2 kali faster GPU, CPU, 9 jam lebih in term of battery. So dia punya design ceramic shield tu with 3 times better scratch resistant. So gambar 48 megapixel dia punya kamera with super high resolution photo. Storage dia start 256GB. Fast wireless tadi, ini biasa. Okay, alright. Okay guys, jom aku nak tunjukkan dengan korang lagi satu benda. Kita tengok sekejap apakah yang kita boleh buat for this Apple website. Kita boleh buat comparison lah. Kita klik ke sini. Okay, kita tengok sekejap lah apakah perbezaan dia sekejap lah. Instead of contoh kita membeli this, kalau kita nak consider nak membeli this iPhone 17e kan, so mesti kita nak compare apa kekurangan lah. Kalau kita tambah sikit, apakah yang kita akan dapat in term of
apakah yang better option punya iPhone kan, sebagai contoh 17e ni, why don't kita beli 17 kan. So jom kita tengok sekejap apakah perbezaan lah. Of course lah kita akan perlu membayar yang lebih kan, betul tak? Tapi kalau dia punya perbezaan tu harga, in term of harga tak jauh, why don't kita ambil yang lebih better kan, betul tak? Kalau kita ada budget lebih lah. Okay, jom kita tengok iPhone 17e dengan 17 lah. So in term of colour, aku dah tak sentuh sebab colour is very subjective, masing-masing punya preferences. Kita tengok dia punya features lah. First of all, harga. So harga ni 17e kita bermula dengan 3K lah, 299 kira 3K lah. So 17 kalau kita nak beli dia ada 4K, maksudnya beza 1000. So dengan perbezaan 1000 ni apa kita akan dapat guys? So iPhone A ni aku dah tak sentuh sebab harga pun dah lain. So kalau korang yang atas pagar tu kan, sama ada nak beli 17e ke nak beli 17, jom kita tengok sekejap. Aku ambil contoh seperti selalu lah. Okay, perbezaan yang pertama, sizing of dia punya display. 17e dia pakai 6.1 inch, yang kedua 17 biasa dia pakai 6.3. Super Retina sama, in term of dia punya display ni ada beza guys. Untuk 17 dia ada promotion technology, always on display, dynamic island. So siapa yang sukakan this kind of features, you kena top up 1K lah untuk dapatkan 17 yang basic punya model lah. So in term of design dia punya frame sama menggunakan aluminium, okay. Action button sama. This one 17 dia ada camera control for faster access to photo and video tools. Siapa yang suka these features, mungkin korang boleh check it out lah. So framing scene sama, dia punya built-in features, okay. Water resistant in term sama 6 meter juga. So chipset dia menggunakan sama A19 chipset, okay. So 6 core CPU sama 4 core, mungkin 17 ni dia menggunakan 5 core, maksudnya GPU dia better lah daripada, of course lah, you bayar lebih 1000 kan, you akan dapat better kan dia punya chipset in term of GPU ni lah, dia punya core, okay. 16 core neural ini sama, hardware accelerated sama, up to 26, bateri ada tambah sikit lah untuk 17, okay. Okay, in term of display dia ada 12 megapixel truth depth camera. This one dia ada 18, so ada beza. Tap to zoom sama. Okay, yang lain ada perbezaan in term of center stage for photo, ultra stabilized video, maksudnya video tak shaking sangat, dual capture, center stage for video call. Okay. So kamera, kalau yang 17e untuk ekonomi dia ada satu saja, so untuk 17 dia ada dua, okay. Super high resolution sama, this one 24 megapixel, 48 megapixel, this one sama. Next generation portrait, yang ni kita skip, okay. Macro, this one 17, kalau you nak main macro, ambil gambar macro, you go for this 17 lah. Alright, so Dolby Vision sama, photographic style, ada beza sikit, this one untuk gambar lah. Alright, optical zoom, okay. Optical zoom 17 dia ada 0.5 lah. Yang ni ada 2 sajalah. 1 dengan 2 lah. Okay. So yang lain emergency sama, USB-C sama, MagSafe, of course lah 17 better lah in term of kelajuan untuk charging lah. So yang ni siapa yang pentingkan laju, mungkin korang boleh consider lah. Yang lain sama, compatible with MagSafe case. Yang ni casing, capacity, this one start from 256GB, max 512GB, sama lah in term of storage. Tapi of course lah harga, kalau untuk peningkatan step storage tu korang perlu top up 1K lah. Macam ni korang nampak kan, starting 3K, so nak ambil yang 512GB kena tambah 1K, jadi 4K. Same goes to light up 17 lah. Alright. So display, Super Retina sama 6.1 inch, yang ni 17e kecil sikit, yang 17 besar. Dia ada dynamic island, promotion technology, which refresh rate of 120Hz, always on display, HDR, of course lah, ni korang boleh baca dekat sini lah. Of course lah, 17 mempunyai kelebihan in term of display yang lebih better lah. Tapi bagi aku, should be okay, no issue. Sebab bagi aku yang penting,
dia punya gambar in term of video, display, kacak, cantik kan. Should be enough for me lah. Kalau sampai mempunyai budget yang agak limited tu lah. So yang ni korang boleh baca sendiri, dia punya features ni. Yang lain more advantage for sure akan pergi kepada 17 lah. Sebab harga pun dah beza 1000. So you akan dapat lebih lah for sure. So in term of size and weight sama, okay. Oh, dia ada ringan sikit dah. 17 ini mungkin ringan sebab mungkin kamera dia satu kot. Tu mungkin dia ringan sikit. Splash water, yang ni korang boleh baca mostly sama chipset. Okay, yang ni ada beza sikit lah in term of core tadi. Alright, tapi tak jauh beza lah bagi aku. So far, yang penting dia punya chipset tu powerful lah. So apa intelligent, kamera. Okay, yang ni korang boleh baca sendiri lah. So video recording yang penting 4K, okay 60 frames per second. Untuk 17 dia ada advantage lah, of course dia ada cinematic mode for recording video with shallow depth. Dia fill, siapa yang suka main dia fill ni. So dual capture, yang ni adalah kelebihan sikit lah, action camera, action mode, special video recording. Okay, so of course lah 17 mempunyai kelebihan yang lebih sedikit lah, sebab kita bayar lebih 1000, kita akan dapat banyak in term of display and video lah. So yang aku nampak dekat sini lah dia punya advantages lah. Bila kita mau bayar 1000, kita akan dapat more advantages lah. Front camera, dia ada true depth sama, okay, 12 megapiksel, tapi untuk 17 of course lebih, dia akan lebih in term of center stage, dual capture, yang ni korang boleh baca sendiri lah. Okay, bateri, of course lah 17 mempunyai ketahanan bateri yang lebih bagus lah. Alright, fast charging, okay. Yang lain, okay, peace of mind, mobile connectivity more or less lah. So, more or less, of course lah dia ada beza sikit in term of Apple second generation ultra wideband. This one for more better connection lah, connectivity, okay. Face ID sama, Siri sama, more or less sama, sensor sama, okay. Alright. Okay, jom kita tengok sekejap in term of, okay, kita tengok apa kita cuba klik pre-order, tengok lah. So this is dia punya line up, color ada 4 color termasuk pink, 3 color termasuk pink. Contoh kita ambil hitam. So harga 3000, untuk 512GB 4000. Okay. So itu sajalah dia punya features. So very straightforward. So secara kesimpulan lah yang aku nampak dekat sini guys. So tujuan Apple buat this iPhone 17e ni for sure lah ekonomi kan. So for those siapa yang tak terlampau over sangat in term of in term of ambil gambar kah, video kah, and mereka just nak gunakan in term of the basic features yang ada pada iPhone 17 tu sendiri, 17 bagi E ni bagi aku dah more than enough lah, dengan perbezaan harga RM1000 guys. And of course kalau korang jadi skyweight nak perfectionist kan, so you go for yang the full light up punya version lah, which is iPhone 17 and above lah. So bagi aku sendiri, it's a good option untuk siapa yang mempunyai budget yang agak tight and yet they want to enjoy the features, latest features yang ada pada this iPhone 17. Bagi aku iPhone 17e ni mempunyai peminat masing-masing lah. So of course lah, pasti ramai yang mungkin tak setuju in term of dia punya features tu, mungkin ada kekurangan lah. So suka atau tak suka, kalau you nak lebih, you kena bayar lebih guys. So what do you think guys dengan this iPhone 17e ni? Either better beli ni ataupun better tunggu the next version, ataupun terus go ahead terus beli yang full light up untuk iPhone 17 tu sendiri guys. Okay guys, nanti tinggalkan komen korang dekat bagi komen. Jumpa lagi dalam next sharing. Thank you so much for your time for watching this video. Sehingga kita jumpa lagi dalam next sharing. Kalau korang sukakan this kind of content and sharing, I hope you can support me dengan klik button like. Jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bagi komen, and jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum guys, take care, bye bye.